division clear to te chebai ule PCA Vawiin moi kani a Serchhip Vangkhua lo ngai thlang u Serchhip Sub-Hqrs YMA Vigilance Monitoring Committee chuan nimin khan Chhingchhip atanga Hualtu panna kawng siam mek tlawhin Chhiahtlang atanga Lamchhip panna kawng siam na thawh mek an enfiah bawk Serchhip Sub-Hqrs YMA Executive Committee SEC meeting in Alorel to angin nimin khan Serchhip Sub-Hqrs YMA Vigilance and Monitoring Committee hian Serchhip Sub-Hqrs Hualtu tenen Hualtu kawng hi enin Hualtu branch YMA ten an khokot chua an lodong songa an khokong siam na thaw amuan em awanga mipui an man mo to thu te soin an mang an na te chu YMA kalphung pa ngai ang zela Sub-Hqrs YMA ron thlen ta an ni thu an soibok Hualtu kawng hi PMGSY kawng niin kilometer song peria ta thui ani a PCC flooring niin meter thumazau inches lia cha siam ani a tundin hmuna hian kilometer thum hi kutla thlak mi alo ni in Hualtu branch YMA shwai tu te chuan an soya an kawng siam masak to lam hmun then khat te po motor rit phurin an zo ve reng boka wangin du thu asam tok to lo hle bok hemi chungchang a hian kawng siam na thok tu contractor silal pian thanga aizol din tharveng chuan heng an siam masak lam tundin hmuna thatok to lo te hi GSB ti chat le a simena chun chat le vek an tum thu a soyani contractor chuan he kawng siam na hi kumsang hi song pali kum top lama changa tho chan ani thu a soya a hun rei to dan ngai to a tun thlenga an la thok zo thei lo chu shi om ati thu soin Sub-Hqrs YMA shwai tu temevin an en pui angai ta chu za thlak ati thu a soi rwalin an mani chung kolama har sat na satak an to awanga thok so thei lo an ni thu a soi bok he ba ka hyang contractor chuan sum nga ala nei thu a soya hei hi an lak thei ve le chakzo ka na hi kalpui thei ain be sei thu asoya chuti rwalin he asum nga le a be sei hi a mu thei tamai lo ani phei chuan ama chu in hnu do a department ku ta pek to mai po apoi ti lo thu asoi boka tuna hian ama hian Hualtu a in lo in a om chil meka kong ba sam fai ngai le kong khwar chilai repair na an thok rem thu asoi bok Serchhip Sub-Hqrs YMA shwai tu te chuan Chhiahtlang tu mui fang road via Lamchhip FK construction company te na thaw lai chu a hmuna kalin an ena na thok tu te na thaw a lungoi thlak via wa an sha thu asoya heti rwal hian na thok tu te na thaw ti buai thin tu road block ani laya aru ka local lui thin ten kong siam na an ti chia te po an en ngala poi an ti in tu hnuwa chuan hetiang thil hi thleng to lo se road block ani lai chuan tu man kal lui tum to lo se an du thu asoi bok nimin ve khan Kram Infracom Private Limited Hualtu te po an hmun puya kom ngalin sai liam le dongzol in car vetitui khurbula an kalwat siam motorin ara chia chu lir thei khaltu te ta na ahlo om the wangin siam thathuai turin an nge na company Hualtu te chuan an lo ngai ven thwai tur thu an lo shila company motor liam then khat khochunga ve wak thin te chu an speed asan ma thina wanga mi puita na lo om thei thu le an driver te lo thunun thadeu tura an ngen na te chu lo bo zui ngal an tum thu company Hualtu te chuan an soibok Serchhip District Table Tennis Association buatsaih Serchhip District Table Tennis Championship chu nimin khan khelh niin Vawiin khan zawhfel ani he championship hi new Serchhip indoor stadium a khelh niin nimin khan Serchhip District Sport Committee Vice President Puzolian Moya chuan hongin Serchhip District Table Tennis Association in District Championship an buatsaih thei chu lom omati thu soin enfiah mi te chu sport kalphung thar te chhortangkai thiama tumru na le taimak na nen thei top chua tur le zuk le hwamba ka rui thei thila insuma Serchhip mai ni lo Mizoram ti hming thatu ni nge turin a cha bok he championship hon na hun hi Serchhip District Table Tennis Association Vice President Puti Sang Siam chuan kai hruain an President Puviel Shilmoy chuan thu a soiba ka an advisor in Sontur Serchhip DAO Pusilal ni thanga thla na hun an mangbok he championship a hian category soma in elna hinei ni in apum puya new Serchhip Table Tennis Club chu pakhat na amni a category sang ati thate chu heng te hi an ni Cadet Boys Singles pakhatna Ramwan puya new Serchhip TT Club patnina lalruat lua new Serchhip TT Club Sub Junior Boys Singles pakhatna Kevin F lalmangai zwala new Serchhip TT Club patnina lalruat moya new Serchhip TT Club Sub Junior Girls Singles pakhatna H lalom kimi new Serchhip TT Club patnina lalrotluangi new Serchhip TT Club Youth Boys Singles pakhatna K lalnun lua new Serchhip TT Club patnina lalruat moya new Serchhip TT Club Youth Girls Singles pakhatna Vila Shiazwali new Serchhip TT Club patnina lalrempui new Serchhip TT Club Men's B Singles pakhatna Si lalremruata
Equity Club Patnina Zawhfel Muan Oma Equity Club Men's 35 Singles Pakhatna Laltlan Kima New Serchhip Club Patnina Shilmoya New Serchhip Club Men's 50 Singles Pakhatna Tishang Siam Bazar Club Patnina Silal Nithanga Equity Club Men's A Singles Pakhatna Lalruat Moya New Serchhip Club Patnina Khelh Nunlua New Serchhip Club Women's Singles Pakhatna Vilar Shiazwali New Serchhip Club Patnina Lalrempui New Serchhip Club Te Anni ZPM Vice President K.Sapdanga chuan Serchhip Bial to MLA Lalduhoma chu maksak taka a MLA nihna sak ani thu soin he in ban na hian Lalduhoma shemna an pesatle alovin an shem tak zok chu Serchhip Bial mi puite an ni ti asoibok Nimina Serchhip Press Club to thar theder to te akomna ZPM Vice President K.Sapdanga chuan tun la hian Assembly Budget Session aw mek thule MLA ten rampum masona ruwa manin mani bial te masona tur thnem ngai takin anin chu mek ti asoya budget session na tel theilo tur tok che in Serchhip Bial to MLA Lalduhoma chu MLA ani na hlisak ani ti soin Lalduhoma shemna an pe ani satlia lava an shem tak zok chu Serchhip Bial mi puite ani bial mi puite musit na ngai nep na kum khat chung masona tur ti lana ani ti hi bial mi puiten kan hailovin kan shia ati a MLA atanga Lalduhoma bantir ani chan an chuan lam la chu a bantir tu te nge poin mak an la tireng ani ang tun thlengin tu ma zo hleilo poin an la shilfia ngat ngat ani ati K.Sapdanga chuan Lalduhoma MLA ni na hli sak ani chu hek tura MLA som patni te thu petu ti lo shemna petu po ti amin midang zong khan mak anti in poi anti baka mi puiril ru anani in asoya shemna petu te pol hian lokot lamakal turin an thiam zong zong mangin min ve thlema ma se thutluk na siam turin lokot ain bial mi puite kan jing ta zo kani ati a tharup chunga by election buatsaih alo ngai don ta a thutluk na nun rong takhi mi puiten theingil man se an du le si ni turani election commission lama Mizoram sarkar ala in pe lo thu soin by election hi a thei chen chen ti khutlai turin rotna an thlen ti thom kan shia a kan chui chiang me kani ati bok an party chu kum thumpum hlum or chau ani thu soin ZPM Vice President chuan Congress Party chuan pathum na ni sheviau ma se tut naya in thlan result figure a alangti asoya Serchhip Bial by election lo om tura po hian ZPM Party a chakang ti hi MNFI ma in Congress Party hian an plau zok ati bok Serchhip Bial mi puite chu MLA chak tak viak thatak bial te thawang hau thiam tak mason na achil rampum thlir ron tling nei le thuai tura du sakna ahlan thu soin ZPM Vice President chuan dam thara Chief Minister Bial in ni nge kan be seya chu in kuta a om ati a engtika emo chuan by election hi chu puan alani ang chuti huna chuan asatu te nge yin tu na iro puina le sang som thumin an ron thle mangche I hne na puan zar le ilu ilo thin san don nia atibok kumina Mizoram budget po economics expert te chuan budget for sport development an tifiam ni asoin K.Sapdanga chuan budget song de tho chuan sport lam akok deva sport department noi sum da chu contact work tho na tur atam hle ti asoya hetiang bok hian department then khata po ani thu asoya he hi Mizoram sarkari mi puisum man dan tur ruwa man ani a he ministry hi kum nga aral chuan minister pahni khathau safal an omdon ni a sha thu asoya budget vanduai tak avanduai na mi pui chunga tlatur ni a sha thu asoibok thu thar lakhom tu te zo na changin K.Sapdanga chuan Lalduhoma MLA atanga ban ani khan ama chuan kot kal adu ti soim ma se party in kot kal ai chuan mi puye kal an du zok te soya MLA fana mandan chungchang an party MLA te chu zelen na zaw tak an pe ti soin MLA fana an na tho po a tho zo to chin chu kut atlingem ti chu party in an en pui chau ti soibok Serchhip khopui chom na ta na PHE Tui lak na chu tokin khan chia siam thatuma be ngal ni in mi puite chu tuiren tora cha anni PHE department Serchhip Western Division Hualtu te hne na changa thu kan don danin tokin dar kwa vel kan PHE department in Serchhip chom na ata na tui kumlui an pam chhuana pipeline chu ake a he pipe chia hi siam that na tho ngal ni ma se hun adu rei deuh hlek don ti soin tui pam le ti thiang him na ero tho chun zom thei ani thu an soya ama ero chu veng chen khata tui sem ero ti khotlai hlek angai don ti soin he wang hian mi puite chu he har sat na thleng hi lo in shethiama tui lo ren turin an cha ani tun hnai loka po tui kum tui lak na pipeline hi alo cheto boka department a thok tu de chuan darkar som ni pakhat chung velin asiam thatna an thok zo manani
Serchhip Heritage Society chuan nimin khan Chhiahtlang niin Serchhip Lalduhoma le anupui lianpui thangi te thlan Serchhip kholhuia omchu tundin na an thawh Lalduhoma hi Vangkhua fapa niin mei mitlova Serchhip khodin ani nuwa Serchhip lalmasaber ani ho hian kumsang khazakwa pathuma Serchhip khwa hidin ani kumsong paruk alal nuwa ngornat na in aborala chumi nuwa anupui lianpui thangi alal chunzoma lianpui thangi po hi kumsang khazakwa somthum khan aboral vele tabokani lianpui thangi hilal chale fel takani akhwa le tuite point an ngai na chinani nimin khan Chhiahthlangin heng lungphun te hi tun chat ani nimin vekhan Serchhip Heritage Society hian kol ritlang zolu tilak let le nakmuna kompinu lungphun po anphun chaboka kompinu lungphun hi kol ritlang pangper bawk ok mun anti muna Vangkhua fapa le Lalduhoma unaw pa kam lavan bawk akho laya akho chiar kol nu na zia ani he kumpinu lungphun hi kumsang khazakwa pakhata phun le zia ani Serchhip Heritage Society ten lung an phun zo nu hian kol ritlang chongpui khothlir muna art and culture janpui na view tower siam chu amun ma vel twai numin an Chhiahtlang chunzom le ngala chongpui khothlir hi rei ek lal fanu mel tha chongpui nga ya apasal lal kang lovale anulung le natlang ani tlang theng thanuam tak ni in phongpui tlang le aizol te po amu theiani tun naya India ram cheno Myanmar atwal chung boy na chua ka wangin nimin khan Serchhip district mi pathum ronral tlan om le in Serchhip district ronral tlan chu mi som pakhat antling to nia thudonani thudon danin chen om Myanmar boy na thlenga wanga nimina Serchhip district chunga ronlut te hi lungkol khwa ronlutin Myanmar police pakhat ba ka anupui le afa pakhat anni heti hian tun thlenga Myanmar atanga Serchhip district ron tlan chia hi mi som pakhat ni in mi pasari chu police ni in meichia le no pangpani ve an telani lungkol atanga thu kan don danin heng ronlut zinga nimin pianot vanlai phai lampan mi pathum te chu lungkola hian kirtir le ni in anwa hian lungkol community hall enkol me kan ni heng mi te jinga chen khathi chuan an chung le khatte ina ele in lamin chung le khat nei lem lote chu an VC ten arem chan angin an ngai twa sakni athudonani hetianga Serchhip district chunga ronlut an omawang hian nimin khan Serchhip district borsap Kumar Abhishek IS le Serchhip SP Stephen Nalrin omate chuan lungkol khwa hitlo in thil omdan an enfiah heng ramdanga changa ronlut te hi thlamuang taka omtura an chaba ka sarkarin dan asiam te zom turin an shil bokani Mizoram Chief Minister Puzoram thanga chuan nimina aizol vanapa hola chapchar kut man na Myanmar kan unaw ten sipai ro rel na awangin harsat na an to thu hi soin lo thei lawa sahim na zonga Mizoram lo lut te po an tan kan in hongani ati sarkar po in eitur a harsat paltakin an eitur tan sum asangsan thu asoibok heti la hian ni zan masa khan not van lai phai village council le not van lai phai joint YMA chuan joint meeting ne in tun lai kan ram chen Burma Myanmar ram boruak thlirin hun thim tak le harsa tak kan unaw te hian an machon mek ni an sia thu an soya hemi awang hian kan unaw hun eng zok be seya an khotlang ronbel an omani chuan thinlung in hong taka sarkar wa manangai chang chunga thlamuang taka an om theina tura lo don son ni se an ti ani heti hian Vawiin thleng khan Myanmar atanga Mizoram ral tlan ron lu chungzong hi mi som pakwa an ni to ni athudon ani Serchhip district mi som pakhat ron lut ba ka hian champha le na thial district mi pali ve an ron lut to ni athudon ani heng zinga tamzok hi atamzok mi som patni te chu police te anni Supply Minister Pukelerin lian chuan bu fai gas le dual thepol dal le bo thlau thin ti top turin aphur tu chaka camera emo GPS emo wa thei chu thil thatak ani ti asoi Assembly thutkhom nei meka he thu hi soin Supply Minister chuan tun hnai mai po khan Serchhip patui al thei phur pakhatin alo shal ti soin Consumer Union lamin cha an ti lo wangin FIR an thelu thiala thil omdan an chui chian na a shal tu driver chuan DCSO in shal aphal sakni in asoi thung ti asoya hemi chungchanga hian DCSO chu phathungin chutianga aphal saklo ani chuan FIR thelu tur sia tir hial ani ti minister chuan asoya hetiang boina neu om thin ti top tur hian camera emo GPS emo wa chu thil tul tak ani thule oil company te point hetiang hi an kalpui chan mek ti asoi bok Serchhip Bial Assembly by-election nei tura Indian National Congress INC candidate PPC Laltlan sang chuan khoiveng emo in an nui zat mai ang che uti soitur mai chuan Chief Minister hi local to su se ati
Voina Thianzol Serchhip US Block Congress Party Thianzol Upawing tenen in komhauna anneya INC candidate tur popi silat lan sang chuan tun naya Thianzol le Serchhip Lotu MNF Party President Chief Minister ni bawk puzoram thanga chuan bial mason na tur pakhat ma asoi lodi soin mipui te chu sum tamzia lir asoi khuma ataka sum a si lodi asoya bial le ram mason na soitur shelawa buin khoiveng embo in an nuizat mayang che uti soitur mai chuan Chief Minister hi local to su se ati ani popi silal tlan sang chuan kan sarkar kalmekin old age pension tar chomna kan ti mai sum it khopa suma harsata chu awan doi thlak tak zeti soin tuna hian tar pension kan ti mai hi tharuk chunga tan kumsomria chunglamin cheng sang thum an lak thin chu cheng zahni zel kat sakin cheng sang ni zaria chau an pe a kumsomria hnuai lam cheng sang kha zanga la thin te chu cheng za kat sakin cheng sang kha zali chau an pe boka hetianga sarkar veriang ruangin tar na sum tlem te po it khopa an pacheta mai hi za thak rong akai hialani ati MNF sarkar chuan MLA an nga thu po soin pupi silat lan sang chuan MLA pakhat nei bel hi an mamo lova Mizoram in opposition MLA kan mamo ti hi mipui tam tak ngai dan ani a khoi party atang po in tu pot ling se MLA Fang vek kan ni dona ruling party candidate po thantling ni se minister post akhat vek to a kanin nga na tur chu MLA fan thau vek ani ati a Mizoram khoi MLA bial ma hi opposition bial an ni wanga lamchhia anom ngai lo di soin mason na hi chu akal ngain akal vek ani ati bawk Home Minister Pulal Chamlia na chuan Mizoram sarkarin ramri a apoma boundary pillar ramri chin chia na lungphun a omle omlo hriat ani lo thu assembly session nei meka atarlang Assembly session nei meka independent member Anju H Thanglia na zo na zia ka changin Home Minister Pulal Chamlia na chuan he thu hi asoya Mizoram sarkarin Assam le Mizoram injina Mizoram china apom zo na changin Home Minister chuan July ni ria chang ni som pakwa Council of Minister thukhom chuan Mizoram le Assam ramri a apom chin chu Bengal Eastern Frontier Regulation BEFR 1873 Regulations of 1873 be chana siam notification number 2299P date ni som ni tharia sang khazaria som sari panga ina huam chin ani ati a Pulal Chamlia na chuan Mizoram in ramri a apom china hian atir lama boundary pillar somli paruk phun ani thu zia na document aom thu tar langin heng boundary pillar somli paruk te hi December sang khazakwa somriat pali po khan thataka ala om thu zia lanani ati a tu na ero chuan boundary pillar te chu ala om le om lo hriat ani lo thu atar langani Mizoram china sarkarin apom ti chiang turin map siam tumna a om le om lo zo na Home Minister in Achandanin Bengal Eastern Frontier Regulation BEFR 1873 Regulations of 1873 be chana siam notification number 2299P nisom ni tharia sang khazaria som sari panga ina huam chin chu zirchian na atam toposhi ta rin ani to a map siam tumna ero a omri lavani Darkar somni political ta chung khan Mizoram a COVID-19 shikai mu chwa thar om lovin Mizoram a COVID-19 shikai mu chwa chu mi sangli zali somni pariat an ni to nimin khan Mizoram a ZPM laboratory a sample somthum pasari enfiah niin COVID-19 shikai mu chwa anom lova description shanga chunat laboratory a sample som panga enfiah niin rapid antigen test manga sample zaruk somruk pakhat enfiah shikai mu chwa anom lo bokani Vawiin thlen khan Mizoram a COVID-19 shikai mu chwa hi mi sangli zali somni pariat antling to a hengzinga mi sangli zali pali te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai mi som pali an la omeka shikai mu chwa zinga na chan mi som an om to bokani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chua thei chu ni e